Akariba Muringene Gembe Central ni baringikite ni bethrite bakiringa kura gutara kamiti babero kurungamira kithima kimwe kiria kienjirungurwa ministry ya urimi. Kithurano giki kithithitwe nyuma ya nkucha ni uguka kiri akiama ba kamiti iria irio. Marion Karugi ari na rugonoru. Ni mucemanio wa Karibanjia yora yukubwithikite thokoni ya Muringene kwariria thina cia ndui cia njia nara kuringana na aria bariwa kwi siasa bethiritwe baitumira bamwe ba karibu thuku kuitanga miberethi ya ndui ira ciumite kithimene ki bakuthurirwe ni thirikari nene itakinyeru ikiri bangi. Ndui niretete thina muno njia want na thina iretetwe mostly ni former MCA no kubanga ikundi bya kuthukangia rui nikenda mweshimiwa uri kwo alaumwa. Kwa hivyo atongeria baba ritorwo kwo ibareke kuingilia mirandi ya tongeria baba ikwo kenda badhulumiwa. Nto ibareke siasa mbaya na kuikirwa ndui utuko ndui ciekirwa muthenya barikisi no ntoro roi ni essential na anto bonde bakemenyangania na ngania na roi. Kuringana na ward admin wa njia Isaya Kiyuki kaumo kankusanio cia Ruiru nonto bakuthwa rutena komite ya kurumenyera akiwa ni bawatanirite na MCA wo Mwendali na kiumia twitite bakithwa bekaranthi na Kariba utara kamite njaru ya kumenyera rui mbera Ruiru rwingi sana na rwanyua na nto wingi muno over 700 families, lakini Ruiru rote kamite rote mubango na rote mutaratara yo kunywa rui ko muntu wende mutongerio oruo rote kintu gitena mutongere tembo taboya na ibo turagwire na mheshimiwa twerenda kurita ngwe ate tokarie nde community nde ebwethi line ya kamite to establish kamite ire kama nenji Ruiru kenda romba kutharerwe na thina iromba kuthira thai omuntu wende arokera ke main pipe ira ikete roi water point ntore ne mwanya aisiekera roi wake wengwa akare mbesa ke amofasi group ete kumenyeka si atonya roi roro atakire ke muntu akero roi wake arotewe kurana technical no roi kirwa theri to atweka garo iruka ingwa no nto kinyara ruoro aroto ke nara ke water point roto kinya ke water point ako minute bati konywera no ntore iroko karo gomererwa jerene na kenda kuthiria thina ya Ruiru. Kiyuki ariwa kamitire kethro ikithurwa bakaitanga miberethi ire yukitie rui na njirete ya uma na antu ciumbe kwendia njacio kenda antu bonthe banywira rui kithimene kia mwingi asiasa na bobakiuro ni bareke siasa inthuku betere itare siasa na bawate mbaru MCA wo Mwendali kenda bakinyanithiria witi na mbere maturene so kenda thene thira twauao kamete twame watanithia chairman secretary treasurer tobanga baberu na to streamline management ya roi ote muntu ruongaroro connectetwe rore ito ruonde anto ayo nyara water point then kamete bangende baraba kwenda kuwekera roi ba apply bekero ne technician muntu kome awekera roi kenda community karathina tori banjia want nike na especially ba Muringene na ba kukonge na ithima bikudhurwa to support mheshimiwa to Mwendali nikenda can deliver manifesto yake ukiakwenda siasa etera 2027 lakini dhaya toritorwa ngweno ni mheshimiwa Mwendali na no MCA to kumenya thairiko thai. Nkiripotera Weru TV kumembe mbitawa Marion Karugi wa Kenya.